mu mujyi wa Agra ku nkengero z'umugezi Yamuna ibirometero 200 uvuye New Delhi mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubuhinde niho hubatse inyubako y'amateka izwi nka Taj Mahal. Iyi nyubako yabaye ikimenya bose kubera amateka icumbikiye. Hari mu mwaka wa 1631 itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo mu bwami bw'abami bwa Mughal bwari buyobowe n'umwami w'abami witwaga Jahangir bari biteguye kwakira umwuzukuru wabo wa 14. Uyu yari umwana wari ugiye kubyarwa n'igikomangoma Jahan ndetse n'umukazana wabo Mahal. Gusa igihe cyo kubyara kigeze abari biteguye inkuru y'ibyishimo bakiriye inkuru y'incamugongo. Yari inkuru bamenyesha ko umukazana wabo Mahal yagize ibibazo bikomeye mu gihe cyo kubyara bikamuviramo kwitaba Imana. Iki gihe uwari igikomangoma Jahan akaba n'umugabo wa Mahal yahindutse umurwayi wo mu mutwe ku rwego rukomeye. Mu bwami bw'abami hacura umuborogo inkuru y'inyubako Taj Mahal nayitangira ubwo. Je nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Mu mwaka wa 1632 nibwo iyubakwa ry'inyubako ya Taj Mahal ryatangiye, ndetse nk'uko yari yarabisezeranyije umukunzi we Mahal mbere yuko yitaba Imana ko azamwubakira ikimenyetso, ikirango cy'urukundo rwabo kandi rw'iteka ryose. Iki gihe muri uyu mwaka wa 1632 yahise atangiza imirimo yo kubaka inyubako ya Taj Mahal. Ni imirimo yafashe imyaka igera kuri 20. Bimwe mu byatumye iyi mirimo itinda nuko hagombaga kubaho ikusanywa ry'abanyabugeni n'abubatsi kabuhariwe bageze mu bihumbi. Ibikoresho byinshi byagombaga guturuka mu bice bitandukanye by'umugabane wa Aziya. Ikindi kandi marble z'umweru zari zikenewe kuri iyi nyubako kugira ngo izaba gatangaza. Mu yandi magambo izajya inyubako ifata ibara rijyanye n'ibara ry'umunsi. Bisobanuye ko niba urumuri rw'umunsi rwijimye kubera ikirere cyahindutse, iyi nyubako igasa nabyo. Niba ari ku izuba rya kibera inka, iyi nyubako igasa n'umuhondo ujya kuba nka zahabu. Niba ari ku zuba ryo ku manywa, iyi nyubako ikagira umweru ubengerana ndetse ugarura n'urumuri. Iyi nzu yubakwa ntabwo hari hagiye kubakwa hoteli cyangwa inzu izakorerwamo ibindi bintu. Iki cyari igituro cy'urukundo rwe Mahal. Mbere yuko Mahal yitaba Imana, umugabo we Jahan amwe mu masezerano abiri makuru yamuhaye. Irya mbere ryari uko nyuma yo kwitaba Imana atazongera gushaka. Irya kabiri ryari ryuko azamwubakira ikirango cy'urukundo rwabo ndetse ko kizahora kibutsa abatuye isi bose ko urukundo nyarwo rubaho. Reka tugaruke ku buzima bw'aba bombi. Duhere kuri iki gikomangoma Prince Jahan. Prince Jahan ubundi irindi zina rye bamwitaga Kuram. Iri ni izina ryo mu bwami bw'abami bamuhaye. Yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere hari mu mwaka wa 1592. Avukira ahitwa Lahore. Uyu munsi ni muri Pakistan. Papa we yari umwami w'abami Jahangir, naho nyina akaba umwamikazi Jagat Gosaini. Yahawe izina Prince Kuram nk'izina risobanuye uwuzuye umunezero. Ni umwana wakuze neza, ahabwa ubumenyi mu by'intambara, imiyoborere ndetse n'umuco. Ibi ni nabyo byatumye akura ari igikomangoma kigaragaza ubwenge budasanzwe, ndetse se aza no kumugirira icyizere. Naho ku ruhande rw'umugore we Mahal yavutse ku itariki 27 ahari mu kwezi kwa 4 1593. Akivuka yahawe izina n'ababyeyi be bamwita Arjumand Banu Begum. Nawe yavukiye mu muryango mwiza wo muri Persia, ubu ni Iran y'uyu munsi. Akaba umukobwa w'umunyabwenge kandi ufite umuco. Se yitwaga Abdul Hassan Asaf Khan. Uyu nawe akaba yarabarizwaga mu nzego za politiki. Bigeze mu mwaka wa 1607 nibwo Jahan yaje guhura na Mahal bahurira muri Mughal Court. Iyi niyo twakwita ingoro y'ubwami bw'abami. Aha niho Jahan yabaga mu bwami bw'abami bwari buyobowe na se. Kuva iki gihe Jahan yabonye uyu mukobwa aramukunda kuko yasanze ari umukobwa ufite indangagaciro zidasanzwe w'umunyabwenge cyane. Uko iminsi yahitaga niko Jahan yakomeje kugenda arushaho gukunda Mahal. Mahal nawe akamwereka impamvu zirenze imwe zo gukomeza kumukunda kurushaho, harimo kuba yari umunyamabanga we mwiza, umujyanama mwiza haba mu by'ubuzima busanzwe ndetse n'ibya gisirikare. Iki nicyo cyatumye igikomangoma Jahan ahindurira uyu mwana w'umukobwa izina amwita Mumtaz Mahal, bisobanuye chosen one of the palace, cyangwa se mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo uwatoranyijwe w'ingoro y'ubwami bw'abami. Nyuma y'imyaka 5 bamenyanye kandi bakundana, mu mwaka wa 1612 aba bombi baje gukora ubukwe, barabana nk'umugabo n'umugore. Gusa urukundo rwabo rwarenze amahame yagengaga ubwami bw'abami. Aha wakwibaza uti kubera iki? Mu bwami bw'abami nta mugore wabaga yemerewe kugendana n'umugabo we, by'umwihariko mu bikorwa by'ingabo. Ariko kuri aba ibi babirenze.
byamurenzeho. Mahal ndetse n'umugabo we Jahan bajyanaga mu bikorwa bya gisirikare ndetse akanamugira inama zimwe na zimwe zijyanye n'ibikorwa n'imyanzuro bya politiki. Ni umugore utigeze amutererana haba mu bihe by'intsinzi ndetse n'intsinzwe. Nyuma yo kubana nk'umugabo n'umugore baje kwibaruka ndetse babyara abana batari bake kuko babyaye abana bagera kuri 13. Igihe cyo kubyara umwana wabo wa 14 cyaje kugera, ari nacyo cyaje kuba igihe cy'amatage mu mitima ya benshi, by'umwihariko umugabo we Jahan. Ku itariki ya 17 ukwezi kwa gatandatu mu 1631 nibwo Mahal yagiye kubyara umwana wabo wa 14. Iki gihe ntibyamuhiriye kuko nyuma yo kubyara yahise ahasiga ubuzima. Iki gihe uyu mwana yabyaye akamusiga atamureze yaje guhabwa izina rya Gohar Arabegum. Gusa we nubwo nyina yaramaze kwitaba Imana, Imana yaje kumurinda wabaho arakura. Umugabo we Jahan nyuma yo kubura urukundo rw'ubuzima bwe byamufashe igihe kirenze umwaka ari mu marira, agahinda gakabije, kutifuza kongera kugira umuntu abona ndetse no kutongera kugaragara mu bikorwa rusange. Iminsi yakomeje guhita indiraza, maze Jahan icyo gihe wari uyoboye aza guhirikwa ku buyobozi n'umuhungu we Aurangzeb. Gusa aho yari afungiye hari akadirishya yakomezaga areberamo, aho yari ari neza yabashaga kwitegereza akabona ikirango cy'urukundo rwe yabuze, inyubako Taj Mahal. Ibi ni agahinda gakomeye kubona umuntu wigeze kuba umwami w'abami, wari uyoboye ubwami bw'abami, amara iminsi ye ya nyuma y'ubuzima ari kwitegereza ikimenyetso cy'urukundo rwe yabuze afungiye ahantu. Bigeze ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 1666, uwari umaze igihe kinini mu gahinda kubera kubura urukundo rwe nawe yaje kwitaba Imana. Nyuma yo kwitaba Imana nawe yaje gushyingurwa iruhande rw'umukunzi we muri iriya nyubako ya Taj Mahal. Kuri ubu iyi nyubako ikaba ifatwa nk'icumbikiye imibiri ibiri y'abakundanye aribo Mahal ndetse na Jahan. Inkuru y'aba bombi yaramamaye cyane hirya no hino ku isi kubera ingingo 3 z'ingenzi. Iya mbere, iyi ni inkuru nyayo, ntabwo ari inkuru y'amakabya nkuru. Icya kabiri, ni inkuru ihuza urukundo, ububasha, ubuyobozi, ibihombo ndetse no kumaramaza. Icya gatatu, ni inkuru yasize imusozi ikimenyetso gikomeye ku batuye isi, by'umwihariko ku bakundana. Iyi nyubako Taj Mahal yaje gutanga ibitekerezo ku bandi bantu batandukanye, nabo bubaka inzu bazita Taj Mahal. Mu bakuye igitekerezo kuri iyi nkuru y'aba bombi bakundanye harimo n'umuhungu wa Jahan wanamuhiritse ku butegetsi. Uyu nawe yaje kubaka inzu ayita Bibi Kamakbara, bisobanuye mini Taj Mahal cyangwa se Taj Mahal ntoya. Iyi ikaba ari inzu yubatswe n'umuhungu wa Jahan, nawe akaba yarayubatse nk'urwibutso rwa nyina umubyara nyuma y'uko yitabye Imana. Ni inzu yubatse mu ishusho neza risa nk'irya Taj Mahal, ariko yo ikaba ari ntoya, itariho n'ibikoresho bihambaye nk'ibya Taj Mahal nyirizina. Indi nyubako nayo yubatswe yitiriwe iyi ni iyitwa Taj Mahal Palace Hotel. Iyi ikaba ari hoteli nziza cyane yubatswe, nayo bakayubaka bayitiriye izina rya Taj Mahal mu rwego rwo kwerekana ko ari hoteli nziza kandi irangwamo urukundo. Iyi hoteli ikaba iherereye mu gihugu cy'Ubuhinde. Saho honyine iyi nkuru yagize uruhare kuko no mu gihugu cya Bangladesh hari iyitwa Bangladesh Taj Mahal. Iyi ni inyubako nayo yubatswe neza mu ishusho nk'irya Taj Mahal, ariko impamvu yo kuyubaka bwari uburyo bwo gufasha abatabasha gukora ubukerarugendo ngo bagere mu gihugu cy'Ubuhinde gusura Taj Mahal ya nyayo, kuba babona indi nyubako isa nkayo basura ariko iri bugufi bwabo. Indi nzu nayo yubatswe ikitirirwa Taj Mahal nizwi nka Royal Taj Mahal Theatre. Iza kuba inzu yagenewe gukorerwamo ibikorwa by'imyidagaduro. Si mu myubakire gusa kuko no mu ruganda rwa sinema iyi nzu Taj Mahal yagizemo uruhare rukomeye. Urugero, hari amafilime yasohotse asohoka yaritiriwe iyi nyubako. Zimwe muri zo twakubwira iyitwa Taj Mahal. Iyi ni filime y'Abahinde yakinwe ariko igamije kwerekana amateka y'urukundo rwa Jahan na Mahal. Iyi ikaba ari imwe muri filime zakunzwe cyane. Indi yamenyekanye ni iyitwa Taj Mahal An Eternal Love Story. Ni filime yayobowe n'uwitwa Akbar Khan, ikaba nayo yarakinaga yerekana inkuru y'urukundo yigeze kubaho mu bwami bw'abami bwa Mughal. Mu yandi magambo nayo yagarukaga ku rukundo rwa Jahan na Mahal. Si amafilime gusa kuko no mu cyiciro cy'amadocumentaire cyangwa amafilime mbarankuru iyi nkuru nayo yarakoreshejwe. Ku mateleviziyo atandukanye mu gihugu cy'Ubuhinde bagiye bakora amadocumentaire avuga ku nkuru y'iyubakwa rya Taj Mahal. Iyi nyubako kuri ubu ikaba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubukerarugendo hirya no hino ku isi, aho amamiliyoni y'abakerarugendo buri mwaka bajyayo bagiye gusura ubwiza bw'iyi nyubako no gusobanurirwa amateka yayo. Ni ikimenyetso kandi gikomeye mu muco n'amateka, by'umwihariko mu kugaragaza ubuhanga bw'imyubakire bwari buriho mu gihe cy'ubwami bw'abami bwa Mughal. Mu benshi basura iyi nyubako haba higanjemo amakouple cyangwa se abantu bakundana ndetse n'abandi badafite abo bakundana bikundira inkuru z'urukundo, kuko iyi nyubako ubwayo ni inkuru y'urukundo. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro cya none. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment. Niba hari igitekerezo ufite nacyo kitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none nahangisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space.
Imana ibarinde.